लोगोफोर आं दायो दंफैयो नै आसाम गौरव बान्था मोनगिरि बिथां मनज कुमार सारनि सिम्बायोटिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड एबा पिग फार्माव दा आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनाय जायोदि नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि अमा फिसिनो गोसो दंब्ला एबा पिग फार्म बानायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना ब्रिडिं स्टकनि थाखाय नैबे सिम्बायोटिक फुड प्राइवेट लिमिटेडआव फैनानै ब्रिडिं स्टकनि थाखाय माखासे पिगलेटफोर एबा अमा फिसाफोरखौ नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन। एड्रेसानो जादों सिम्बायोटिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड, भिलेज जादों ढेकिदल, पोस्ट अफिस गरामारी आरो पिएस जादों तेजपुर, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखागौ जानांगौ बिथां मनज कुमार सारा आसामनिनो सासे जोबोर गिदिर पिग फार्मार आरो बिथांखौ आसामनि पिगमेन एबा पिगमेन अफ आसाम मुङैबो मिथियो। दा नोंथांमोननो सोरनोबाफोर अमा फिसिनो थाखाय अमा फिसानि गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना सिम्बायोटिक फुड्स प्राइवेट लिमिटेड बेवहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरो आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। हेलो, आमार ये नार्सारी सेगमेंट है। मैं अकमान तुमाक रूम केटा देखाई दिबोलै कम। ये रूमबुर प्राय 12 by 12 टाइपर रूम। ये रूमत आमार पोवालिबिलाक आमी एमाहत आमी उइन करि पेলাই याते राखो। बहुते मुख खुदे जे पोवाली केতিয়া उइन करा जाय। आमी एमाहत 28 दिনৰ পৰা মানে 4 সপ্তাহৰ পৰা 5 সপ্তাহ 28ৰ পৰা 35 দিনত আমি উইন কৰো। আমাৰ উইনিং ওয়েট 5 কেজিৰ পৰা 7-8 কেজিলৈকেও কেতিয়াবা থাকে, ডিপেণ্ড কৰে মাকৰ গাখীৰৰ কিমান ভাল গাখীৰ খুৱায়। কিন্তু আমি জেনেৰেলি 35 দিনতকৈ বেছি আমি মাকৰ লগত পোৱালি নাৰাখোঁ, কাৰণ তেতিয়া আৰু খুব বেছি বেনিফিট নহয়। আমি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ষ্টাৰ্টিঙত আমি ডিহুজ ফিডখিনিয়ে বেছি চবতকৈ ভাল ৰিজাল্ট পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে। সেইকাৰণে আমি ডিহুজ ফিডেই ষ্টাৰ্টাৰ ফিড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ তাত ডায়েৰিয়া কম হয় আৰু সোনকালে সিহঁতে এডাপ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু এই ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো আমি প্ৰায় 15-20 দিন মানৰ পৰাই দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' এইবোৰ আমাৰ নাৰ্চাৰী পিগলেটছ। আমাৰ ওচৰত যিকোনো সময়ত প্ৰায় 200 মান নাৰ্চাৰী পিগলেটছ থাকে, বুকিং থাকে। তাৰে আমি যিবোৰ ভাল সেইখিনিক আমি ব্ৰিডিং ষ্টক হিচাপে চিলেক্ট কৰোঁ। কিছুমান ব্ৰিডিং পোৱালি হিচাপে যায়, কিছুমান ডাঙৰ ব্ৰিডিং ৰেডি টু গিল্ড হিচাপে যায়। চ' এয়াই আমাৰ নাৰ্চাৰী। মই বিশেষকৈ আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে 28ৰ পৰা 35 দিনত উইন কৰিব পাৰে, আৰু উইন কৰাৰ পিছত ভাল দানা খোৱালে কিন্তু 2 মাহত আপুনি পোৱালি প্ৰায় 15-18-20 কেজিলৈকে কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।